Jamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tera Vanachari Jamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shiva Sadi Gaura Bhaktavinda Shiva Sadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shiva Sadi Gaura Bhaktavinda Shri Advaita Gadada Shiva Sadi Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki, Kantara Srimad Bhagavatam ki, Nitai Go Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24, chanting the song sung by Lord Shiva, text number 10. आज हामीहरू अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 4 अध्याय 24 अध्यायको नाम रहेको छ शिवजीले गर्नुभएको स्तुतिको गान श्लोक संख्या 10 बाट Yasyedam devayajanam anuyagya अनुयज्ञं वितन्वतः prachinagre kusharasid प्राचीनाग्रे कुशैरासीत् astritam vasudhatalam आस्त्रितं वसुधातलं Yasyedam devayajanam यस्येदं देवयजनम् anuyagyam अनुयज्ञं वितन्वतः Prachinagre kusherasid प्राचीनाग्रे कुशैरासीत् Astritam vasudhatalam अस्त्रितं वसुधातलं Yasyedam devayajanam यस्येदं देवयजनम् Anuyagyam vitanvata अनुयज्ञं वितन्वतः Prachinagre kusherasid प्राचीनाग्रे कुशैरासीत् Astritam vasudhatalam आस्थितं वसुधातलम् यस्येदं देवयजनम् अनुयज्ञं वितन्वतः अनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रे कुशैरासीत् आश्रितं वसुधातलम् यस्येदं देवयजनम् अनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रे कुशैरासीत् आश्रितं वसुधातलम् I do just read the Sanskrit, you follow, is it? Yeah. Okay.
Yasya यस्य जसको idam इदम यो devayajanam देवयजनम यज्ञहरूद्वारा देवतालाई सन्तुष्ट गर्दै anuyagyam अनुयज्ञम निरन्तर यज्ञ गरिरहेर vitanvatah वितन्वतः गर्दै prachina agre प्राचीनाग्रै पूर्व दिशातिर फर्किएर राखेर kushe कुशलाई asit आसित रहेर ashritam आश्रितम छरिएको vasudhatanam वसुधातलम भूमण्डलको सम्पूर्ण भूभागमा अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभयचरण अरविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी शिल प्रभुपादजीले। अनुवाद यस प्रकार छ। महाराज भरिषतले सम्पूर्ण संसारभरि धेरै यज्ञहरू गर्नुभयो। उहाँले कुशलाई सर्वत्र छर्नुभयो र त्यसको टुप्पो पूर्वतिर फर्काउनु भयो। तपाईहरु दोहोऱ्याउनुहोला। महाराज भरिषतले सम्पूर्ण संसारभरि धेरै यज्ञहरू गर्नुभयो। उहाँले कुशलाई सर्वत्र छर्नुभयो र त्यसको टुप्पो पूर्वतिर फर्काउनु भयो। तात्पर्य यसभन्दा अघिको श्लोकमा क्रिया काण्डेषु निष्णात भनेर उल्लेख छ। त्यसको अर्थ वरिषद सकाम कर्मरूपी यज्ञहरूमा अति गहिराइमा लीन हुनुहुन्थ्यो। त्यसको अर्थ उहाँले कुनै एउटा स्थानमा यज्ञ सम्पन्न गरिसकेपछि उहाँ नजिकको अर्को स्थानमा तुरुन्त अर्को यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो। वर्तमान समयमा सम्पूर्ण संसारभरि यस्तै संकीर्तन यज्ञ गर्न आवश्यक छ। कृष्ण भावनामृत अभियानले विभिन्न स्थानमा संकीर्तन यज्ञ प्रारम्भ गरेको छ र जहाँ जहाँ संकीर्तन यज्ञ गरिएको छ त्यहाँ हजारौं मानिसले भाग लिएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। यस सन्दर्भमा प्राप्त हुने अदृश्य मङ्गललाई सम्पूर्ण संसारभरि निरन्तरता दिन पर्दछ। कृष्ण भावनामृतका सदस्यहरूले एकपछि अर्को संकीर्तन यज्ञ गरिरहन पर्दछ, जसले गर्दा संसारका मानिसहरू ख्याल ठट्टा होस् वा गम्भीरताले होस् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मन्त्रको कीर्तन गरेर आफ्नो हृदय सफा गर्ने लाभ लिन सकुन्। भगवानका पवित्र नाम हरेर नाम यस्तो शक्तिशाली छ, यो ठट्टामा गम्भीरतापूर्वक जसरी कीर्तन गरे पनि त्यसको दिव्य ध्वनिको कम्पनका प्रभाव समान रूपले वितरण हुन्छ। वर्तमान समयमा महाराज वरिषदले जस्तै बारम्बार यज्ञहरू गर्न सम्भव छैन, तर संकीर्तन यज्ञ हाम्रो साधनबाट सम्पन्न गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि कुनै खर्च लाग्दैन। मानिस जहाँ पनि बसेर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मन्त्रको जप र कीर्तन गर्न सक्दछ। यदि हरे कृष्ण मन्त्रको बाढी भूमण्डलको भूभागमा आए संसारका सबै व्यक्ति अति सुखी हुनेछन्। श्रील प्रभुपाद की Om Gyantimirandasya Gyananashalakya Chakshumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Garamayam Dadati Swapadantikam Vanchakapatarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavnebhyo Vashamyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The purpose of this movement is to make everyone happy by chanting Hare Krishna. यो अभियानको उद्देश्य सबैजनालाई हरे कृष्ण जप गराएर खुसी बनाउने हो। To chant unlimited Kirtana Sada Hari. सधैँभरि भगवान हरिको नामको कीर्तन गर्ने।
This is the only way to become happy in Kali Yuga. कलियुगमा खुसी हुने एकमात्र उपाय यही नै हो। Kaladoshanidhi Rajan Astiyeka Mahaguna Kirtana Deva Krishnasya Mukta Sangha Param Vijay. That this Kali Yuga is an ocean of faults. कि यो कलियुग त दोषको सागर हो। Everything is tainted with blood. र हरेक चिज रक्तले रञ्जित छ। Everyone's being exploited or someone's exploiting someone else. एकअर्काको सबै व्यक्तिहरूले शोषण गरिरहेका छन्। There's only one good quality. एकमात्र राम्रो गुण छ, The chanting of the holy name of the Lord. भगवान नामको कीर्तन। This way someone can attain the supreme destination. र यसरी व्यक्तिले परम गन्तव्यलाई प्राप्त गर्न सक्छ। And it doesn't happen at the end of life. One can attain the supreme destination right away, here and now. र यो जीवनको अन्तमा प्राप्त गर्ने चिज हैन कि अहिले यतिखेरै पनि जीवनको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। Goloka Vrindavan Harinam Sankirtan. Goloka Vrindavan descends when the Harinam Sankirtan takes place. र जब हरिनाम संकीर्तन हुन्छ गोलोक धामको अवतरण हुन्छ। This is where we belong in the spiritual world. र हामीहरू आध्यात्मिक जगतमा यसैमा छौं। We're homeless. Everyone is homeless in this material world. यस भौतिक संसारमा प्रत्येक व्यक्ति घरविहीन छ। How do you feel when you see a homeless, poor person on the street? जब घर नभएको गरिब मान्छेलाई बाटोमा देख्छौं कस्तो लाग्छ? You feel like, oh no, I should help them. Oh, it's so bad that they're in this condition. हामीलाई लाग्छ कि ओ बिचारालाई सहयोग गर्नुपर्छ, कस्तो नराम्रो उलाई यस्तो अवस्था आइपरेछ। We're in the same condition. तर हामी पनि त्यही अवस्थामा छौं। How can you be happy in a place that's temporary? कुनै अशाश्वत ठाउँमा बसेर हामी कसरी खुसी हुन सक्छौं? People say, yeah, I'm happy in this material world. मान्छेहरू भन्छन् म यो भौतिक संसारमा खुसी छु त। But this happiness is temporary. तर यो खुसी पनि क्षणिक छ। If you make a maths equation, you have happiness plus temporary equals misery. यदि तपाईले गणितको एउटा सूत्र बनाउनु भयो, खुसीमा यदि क्षणिक भनेर जोड्नु भयो भने त्यो दुःख हुन्छ। Prahlad Maharaj calls it chewing the chewed. प्रहलाद महाराजले चबाएकोलाई चबाउने भन्नुहुन्छ। I don't know if you went to high school. Underneath the table there is something under there. You know. तपाईहरु हाई स्कुलमा जाँदाखेरि बेन्चको मुनिपटि केही राखेको हुन्छ। What do you find? के भेटिन्छ? Chewing gum, yes. Chewing gum. So imagine you get some chewing gum and you chew and you try and get some juice. Maybe some juice there त left. कल्पना गर्नुस् त्यो चपाइसकेको च्युइङ गमलाई तपाईले चपाएर चाहिँ हो यसबाट केही रस आउला कि भनेर सोच्नु भयो भने कस्तो हुन्छ होला? No, it's useless. यो कामै लाग्दैन नि। You know, why is it under the table in the first place? Someone spit out this enjoyment. किन त्यो टेबलको मुनि छ? किनभने पहिले कसैले थुकिसकेको चीज हो त्यो। When you spit something, you're very frustrated. जब केही चीजपछि थुक्छौं त्यसपछि हामी अत्यन्त विरक्त भइसकेका हुन्छौं। So this is what's happening in this material world. This is the happiness in the material world. त्यसैले भौतिक संसारमा यही भइराछ। भौतिक संसारको खुसी यही नै हो। Kama esha krodha esha rajaguna mahaguna. Mahashana mahapama vijayana javarna. That it's only lust that's it's lust only that's the all-devouring sinful enemy of this world. कि यो काम नै हो जो संसारको सर्वभक्षी पापी शत्रु हो। When you try and engage in lust, then it ends up in wrath. र जब हामी काम वासनामा युक्त हुन चाहन्छौं त्यसपछि त्यसले दुःखलाई निम्त्याउँछ। One becomes angry at someone else or oneself. मान्छे क्रोधी हुन्छ अरू व्यक्तिप्रति या आफैप्रति। You become angry at someone else and you commit violence to them. हामी अरूसँग रिसायौं भनेदेखि हिंसा गर्छौं तिनीहरूलाई। If you become angry at yourself, you commit suicide. यदि हामी आफैप्रति क्रोधित भयौं भनेदेखि आत्महत्या गर्छौं। Everyone is stuck in this cycle. त्यसैले यो यस्तो चक्रमा सबैजना फसेका छन्। Why do people take intoxication? किन मान्छेहरूले मदको आश्रय लिन्छन्? They work all week long. किनहरू हप्ताभरि काम गर्छन्। Then the weekend comes and they have to take intoxication. त्यसपछि सप्तान्त आउँछ अनि उनीहरूले केही मादक पदार्थ लिनुपर्छ। Because if they don't take intoxication, they'll definitely commit suicide. किनकि त्यस्तो मादक पदार्थ लिएन भनेदेखि उनीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था आउँछ। This is there even for the richest people. र यो धनी भन्दा धनी व्यक्तिको लागि पनि यो नियम लागू The हुन्छ। most famous people. सबभन्दा यशस्वी व्यक्तिहरुलाई लागू हुन्छ। Even for the most
intelligent people. र तथाकथित बुद्धिमान व्यक्तिहरूको लागि पनि हो. You know, we know about celebrities, they're rich and famous. हामीहरूलाई थाहा छ कि यस्ता कयौं व्यक्तिहरू छन् जो धनी छन् र यशस्वी छन्. How many times you've heard of a celebrity commit suicide? तर कतिचोटि तपाईले यस्ता व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेको सुन्नु भएको छ. Or overdose on taking drugs. अथवा धेरै ड्रग्स खाएको सुन्नुपर्छ. But I said also in the intelligent also. तर मैले बुद्धिमानको पनि कुरा गरेँ, तिनीहरू पनि विरक्ति हुन्छन्. This is more your Maya Prahita Gyan, those whose intelligence stolen by Maya. यी यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जसको बुद्धिलाई मायाले हरण गरेको छ. I saw a documentary once. एक समयमा एउटा मैले चित्रण देख्दै थिएँ. It was about a child who was very intelligent. एउटा बच्चाको कथा थियो जो चाहिँ अत्यन्त बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो. He couldn't hang out with other children and play. उहाँ चाहिँ अरू बच्चाहरूसँग बसेर खेल्न सक्नुहुँदैन थियो. So he was so intelligent he had to go to the university. उहाँ यति बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो कि विश्वविद्यालयमा जानु पर्यो. And he always had discussions about philosophy with the professor. र सधैँभरि प्राध्यापकसँग सिद्धान्तको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो. And he was always in sadness, this small boy. र त्यसै कारणले गर्दाखेरि सधैँ उहाँ दुःखी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो. His conclusion that the purpose of life, there is no purpose to life. र उहाँको सार के थियो त भन्दा जीवनको उद्देश्य केही पनि छैन. We are just machines who have sex and reproduce and that's it. हामी केवल यस्ता यन्त्रहरू हौं जो मैथुन गर्छौं, सन्तान उत्पत्ति गर्छौं, त्यति हो. Because of this conclusion, he couldn't be happy. र यो सार निकालेको कारणले गर्दा उनी खुसी हुन सकेनन्. The professor is trying to convince him, no, there's so many nice things like art and music and this and that. र प्राध्यापकले उहाँलाई बुझाउन खोज्नुहुन्छ कि हैन कला छ, संस्कृति छ, नृत्य छ, धेरै कुरा छ त. But he said, no, this is all just for sex. तर उहाँले भन्नुभयो यो सबै मैथुनको लागि नै हो. Rityam gyana yetena rino chivarino kamarupena kunte duspalena lenacha. That this lust, when you feed it, it's like putting fuel on the fire. र यो काम वासनालाई तृप्त गर्न खोज्नु भनेको आगोमाथि घिउ हाल्नु जस्तो हो. So this lust is like a fire. If you ever put petrol on the fire, what happens to the fire? त यदि यो काम वासना आगो जस्तो हो, त्यो आगोमाथि हामीले पेट्रोल हाल्यो भने के हुन्छ? It goes down a little bit. अलिकति तल जान्छ होला. And then explodes. त्यसपछि फेरि पड्किन्छ. And in this way, duspalena lenacha, you lose your intelligence. र यसरी हामी बुद्धिहीन हुन्छौं. And you lose your ability to use it. र त्यसपछि त्यो बुद्धिलाई प्रयोग गर्ने क्षमता पनि जान्छ. That's why there's this rape in this world. त्यसै कारणले संसारमा बलात्कार हुन्छ. And pedophilia. It's a terrible place, this material world. That's what I'm trying to say. र भन्न खोजेको कुरा यो भौतिक संसार अत्यन्त दुःखमय स्थान हो. Dukalaya masasutamim. Krishna says, don't try and be happy in this place. स्वयं भगवान कृष्णले पनि यो संसारमा खुसी हुने प्रयास नगर्नुस् है भन्नुभएको छ. This is what they're living. This is the life out there in the material world. र त्यसकारणले भौतिक संसारका व्यक्तिहरूको जीवन नै यही हो. Sometimes we've been practicing Krishna consciousness for so long, we take it for granted. र कहिलेकाहीँ हामी कृष्ण भावनामृतको अभ्यास धेरै समय गरेका कारणले गर्दाखेरि यसलाई सरलताका साथमा लिन्छौं. But imagine your life without japa. No more 16 rounds. तर हजुरको आफ्नो जीवनको कल्पना गर्नुस् जप बिना, अब 16 माला नगर्नी. How do you feel? No, like imagine you miss. That's even when you do like 14 one day because it's so much stuff. You feel bad. You feel like, no, my life is not complete today. त तपाईलाई कस्तो लाग्छ? ओहो, यद्यपि मैले जसरी भए नि नाम जप गर्छु, अब जप बिना त मेरो जीवन बर्बाद हुन्छ होला जस्तो लाग्छ नि, हैन? Imagine a life without kirtan. कीर्तन बिनाको जीवनको कल्पना गर्नु त कस्तो हुन्छ? Might as well kill yourself. बरु म आफूले आफूलाई मार्छु होला. Imagine a life without Prabhupada's books. र प्रभुपादका पुस्तक बिनाको जीवनको कल्पना गर्नु त? Anytime we can go and associate with the Jagat Guru Srila Prabhupada. जुन कुनै समयमा हामी गएर जगत गुरु श्रील प्रभुपादको सँग गर्न सक्छौं. Imagine a life without the deity of Krishna. र भगवान कृष्णको विग्रह बिनाको जीवनको कल्पना गर्नु त? Imagine a life without prasad. र प्रसाद बिनाको जीवनको कल्पना गर्नु त? Yeah, that's terrible. That's really bad. त्यो त एकदम नराम्रो हुन्छ नि, हैन? I don't know if you ever experienced that before, one day not having prasadam. तपाईले त्यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन? एक दिन प्रसाद नखाइकन बसे? Even if it's vegetarian, still no, doesn't hit the spot. यद्यपि शाकाहारी नै भोजन भए तापनि आत्मालाई छुन सक्दैन नि. Me and Nitai, we went to one Mayavadi ashram in Europe.
र निताई र प्रभुजी एउटा मायावादी आश्रममा जानुभएको थियो So 3-day festival, and we were doing kirtan there. It was a kirtan festival. र 3 दिनको कीर्तन उत्सव थियो त्यहाँ And they were cooking everything sattva, everything vegetarian, no onion, garlic. र सबै चिज सात्विक थियो लसुन प्याज पनि हालेको थिएन And it was like being in a Hare Krishna temple, khichdi, dahi, fruits, same. र हरे कृष्ण मन्दिरमा जस्तै खिचडी दही फलहरू सबै थियो But they are not offering to Krishna. तर तिनीहरूले कृष्णलाई चाहिँ अर्पण गर्दैन थिए We're thinking, okay, maybe, we can offer ourselves before, but still not the same. हामीले सोच्यौँ ठिक छ हामीले पहिला चढाएर लिन सक्छौँ तर पनि प्रसाद जस्तो त हुन्न And we take everything was cooked nicely. र सबै चिज हामीले स्वीकार गर्यो राम्रोसँग पकाइएको थियो But after the second day only, तर दोस्रो दिनमै हामीलाई we're like, no, it doesn't hit my heart. यस्तो अनुभव भयो कि होइन हृदयमा त छोएन है यसले चाहिँ We're like, we miss prasadam so much. हामी प्रसादलाई कति सम्झिरहेका छौँ And then there was one devotees, they came from another temple there to do a book table. र त्यसपछि अर्को मन्दिरबाट केही भक्तहरू चाहिँ त्यहाँ बुक टेबल राख्नलाई आएका थिए And then, Prabhu, do you have any prasadam? हामीले सोध्यौँ प्रभु तपाईँसँग केही प्रसादम छ Yes, we have some small ladus from Radha Madhan Mohan. राधा मदन मोहनको सानो लड्डुहरू ल्याएका छौँ And when we took it, we're like, yes, finally, Mahaprasada. र त्यो खाएपछि ओ भल्ला अन्तिममा महाप्रसाद पाइयो भने We felt like we came back to life again. We were dead for 2 days and finally came back to life. हामीलाई यस्तो अनुभव भयो कि 2 दिनसम्म हामी मरिरहेका थियौँ र अचानक प्राण फिर्ता आयो शरीरमा These people out there have no Mahaprasadam, यी व्यक्तिहरूसँग महाप्रसादै छैन no kirtan, कीर्तन छैन no Prabhupada books, प्रभुपादका पुस्तक no छैन devotee association, न त भक्तको सङ्घ छ no japa, न त जप छ no kirtan. कीर्तन पनि छैन What kind of life is that? कस्तो किसिमको जीवन हो त तिनीहरूको This is real poverty. त यो चाहिँ वास्तविक फाइदा हो These are the people we feel sorry for. त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई देखेर चाहिँ हाम्रो मनमा दुःख हुन्छ We have acquired the greatest wealth, the treasure of the spiritual world. हामीहरूले सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भगवत धामको सम्पत्ति पाएका छौँ Even though it looks like we're the minority in the material world, यद्यपि भौतिक संसारमा हामीहरू थोरै छौँ कि जस्तो लाग्छ everyone else looks like they're having fun. र यसो हेर्दा अरूहरू चाहिँ खुसी छन् जस्तो But you देखिन्छ know what's going on. तर तपाईँलाई थाहा छ के भइरहेछ Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tells a story. शिला भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर एउटा कथा भन्नुहुन्छ One day, the greatest circus in the universe has appeared in your village. एक दिन चाहिँ ब्रह्माण्डको सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तपाईँको गाउँमा अवतरित हुनुभयो And people are so excited. Wow, this is amazing circus is here. यहाँ अद्भुत यो सर्कस बनेको रहेछ भनेर मान्छेहरू And one man, he's very fired up. He lines up 3 days before they start selling tickets. र एकजना मान्छे यति उत्साहित थिए कि टिकट बेच्ने भन्दा 3 दिन अगाडिदेखि लाइनमा बसिसके But this circus is different. You only can go one person at a time. तर यो सर्कस यस्तो किसिमको हो कि त्यसमा एकजना मात्रै जान मिल्छ एकचोटिमा So the day is open. The opening day of the circus has happened. त त्यो सर्कसको खोल्ने दिन आयो And this man, this big line, is huge, going for miles. र एकदम लामो लाइन लागेको छ माइल लामो धेरै माइल लामो छ And this man, he's in front. र यो मान्छे सबभन्दा अगाडि छ He sees the line. उसले लाइन हेर्छ He's like, yes, I'm first. I will go. र एकदम खुसी भयो हो म त सबभन्दा पहिला छु अब So he puts his million rupees there, buys a ticket. र आफ्नो लाख रुपियाँ त्यहाँ राख्छ र टिकट किन्छ And he goes inside. Yes, I'm going to the circus. ओ म अब सर्कसभित्र छिर्दैछु भनेर प्रवेश गरेँ And it's all dark. र अन्धकार थियो भित्र सबै But in the middle, there's one spotlight. तर बिचमा एउटा ज्योति थियो One man is standing there. र एकजना व्यक्ति उभिरहेको थियो Big, giant man. एकदम अल्को मान्छे So he walks up to the man. र त्यो मान्छेसम्म हिँडेर जानुभयो And this man just beats him up like anything. र त्यो मान्छेले उसलाई कुट्नुसम्म कुट्यो And then he goes, get out of here. यसो यहाँ निस्केर जाऊ भनिदियो And he's shocked. He got beat up. He waited so long for this. And he's going outside this circus tent. र यो मान्छेले कुटाइ खाए अनि अब यत्रो पर्खिएर लास्टमा कुटाइ खाएर त्यहाँबाट बाहिर निस्किए And then he walks out this tent. र जसै यो टेन्टबाट बाहिर निस्किए And then everyone in the line says, how was it? र लाइनमा बसेको सबजनाले कस्तो थियो भनेर सोध्न थाले What does he say? उसले के भन्छ
Oh, it was amazing. You don't believe. Wow, and you're so good. I cannot explain. Wow. र उसले भन्छ यस्तो दामी म वर्णन गर्न सक्दिनँ लास्टै दामी छ भने That's what everyone is doing on Instagram. र सबैजनाले इन्स्टाग्राममा त्यही गर्छन् I don't know if you've seen people take selfies. They're really happy when they're doing it. तपाईँहरूले सेल्फी मान्छेले खिचेको देख्नु भएको छ कि छैन त्यो खिच्ने मलाई एकदम खुसी हुन्छन् Then when they start posting, they're miserable. त्यसपछि जब राख्न थाल्छन् त्यसपछि चाहिँ दुखी हुन थाल्छन् This is what's going on. यही भइरहेछ Don't be fooled by Instagram. त्यसैले इन्स्टाग्रामद्वारा मूर्ख नबन्नुहोस् You can see in people's eyes actually if they're happy. हामी मान्छेको आँखामा देख्न सक्छौँ यदि उनीहरू साँच्चीकै खुसी छन् भने When you look at the eyes of devotees, people can see happiness. यदि भक्तहरूको आँखामा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ वास्तविक खुसी देखिन्छ But if you see some model advertising clothing on the billboard, तर कुनै मोडलले त्यहाँ कपडाको विज्ञापन गरेको चित्र देख्नुभयो भने you see there is some smile, but the eyes are not smiling. तपाईँले मुखमा त हाँसो देख्न सक्नुहुन्छ तर आँखा मुस्किरहेका हुँदैनन् You can have a look next time. You see the eyes is like, why am I doing this? र यदि तपाईँले आँखामा हेर्नुभयो भनेदेखि उसलाई अनुभव भयो किन मैले यस्तो गर्दैछु भन्ने लाग्छ This is the material world. यही हो भौतिक संसार How to be delivered? कसरी यहाँबाट उद्धार हुने त Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam. Kalo nasteva nasteva gati anyata. That it's only by chanting the holy name. केवल मात्र हरिनामको जपद्वारा सम्भव छ It's only by this yuga dharma of Harinam Sankirtan. केवल मात्र यो युग धर्म हरिनाम संकीर्तनद्वारा यो सम्भव हुन्छ Say panchatattva vili pitiviyasi apuva prema pandadina mudurgatiya panchanena nutta prema kara ashritan yati yata pritishna bana anikshan. That the storehouse of love of Godhead has been sealed when Krishna appeared. भगवान श्री कृष्णको अवतरणसँगै भगवत प्रेमको ढोकालाई ताल्चा लगाइएको थियो But the Panchatattva broke this lock तर पञ्चतत्त्वले यो ताल्चालाई फुटाल्दिनु भयो and they plundered the contents. र त्यहाँको सम्पत्तिलाई लुट्नु भयो And the more they drank this nectar of love of God, the more the thirst grew for it. र जति यो भगवत प्रेम रूपी अमृतको पान गर्नुहुन्छ त्यसको तिर्खा प्यास अझै झनै बढ्छ Puna puna bhaya haya mahamata hasagaya nachigaya prema mahamata. That the Panchatattva, they would sing and dance and make it easier to drink this nectar of love of God. र पञ्चतत्त्वले नाच्नुहुन्थ्यो गाउनुहुन्थ्यो र यो प्रेमको आस्वादन गर्न अझै सहज बनाउनुहुन्थ्यो So I don't know if you notice, when you sing and dance in kirtan, it's easier to chant and get absorbed. र तपाईँ कीर्तनमा नाच्दा गाउँदाखेरि गाउन र त्यहाँभित्र प्रवेश गर्नलाई अझै सजिलो हुन्छ I like this temple because everyone likes to dance in kirtan. र यो मलाई अत्यन्त मनपर्छ किनभने नाच्नेवाला कीर्तन सबैलाई मनपर्छ I can't handle the kirtan when everyone's just still sitting down for 1-2 hours. My gosh. र सबैजना बसेर 1-2 घन्टासम्म कीर्तन गाउँदाखेरि त मलाई असह्य हुन्छ Or the kirtan goes for 1 hour and then someone has to speed up in the last 5 minutes. Everyone gets up then. र जब 1 घन्टासम्म कीर्तन हुन्छ र अन्तिम 5 मिनटमा चाहिँ अलि छिटो कीर्तन हुन थाल्छ अनि मान्छेहरू उठ्न थाल्छन् We are blessed by having His Holiness Maha Vishnu Swami. He always pushes all devotees to dance and drink the nectar of love of God. र हामी अत्यन्त भाग्यमानी छौँ हामीसँग महाविष्णु स्वामी महाराज हुनुहुन्छ जसले सबैजनालाई नाच्न लगाउनुहुन्छ The Panchatattva would laugh, dance, cry, and sing. And this is the way they spread love of Godhead. र पञ्चतत्त्व हाँस्नुहुन्थ्यो रुनुहुन्थ्यो गाउनुहुन्थ्यो नाच्नुहुन्थ्यो र यसरी यो भगवत प्रेमको वितरण गर्नुहुन्थ्यो A devotee who was a lawyer, he is disciple of Srila Prabhupada. र एकजना भक्त जो चाहिँ वकिल हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रभुपादको शिष्य हुनुहुन्थ्यो He asked Prabhupada, how can we convince people of Krishna consciousness? उहाँले सोध्नुभयो व्यक्तिहरूलाई यो कृष्ण भावनामृतको बारेमा कसरी बुझाउन सकिन्छ What arguments can we use? Because he's a lawyer. किनकि उहाँ वकिल हुनुहुन्थ्यो त्यस कारण कस्तो किसिमको तर्कहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नु He feel like he want to like grab people and surrender to Krishna. Like उहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई समातेर तिमीलाई थाहा छ कृष्णको बारेमा बुझ्नुपर्छ तिमीले And what did Prabhupada say? र प्रभुपादले के भन्नुभयो Just show how happy you are. केवल तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ देखाउनुहोस् भन्नुभयो And we do that through Harinam Sankirtan. र हामी त्यही गर्छौँ हरिनाम सङ्कीर्तनको माध्यमबाट It's so easy, यति सरल छ but so powerful. तर यति शक्तिशाली छ Anyone can see for themselves. र सबैले आफै देख्न सक्नुहुन्छ
One time, well, I do Harinam all the time. One time, it was in Melbourne, Australia, and they had this COVID lockdown. प्रभुजी त सधैँ हरिनाम गर्नुहुन्छ, त्यसैले एकचोटि मेलबर्नमा यो कोभिडको लकडाउन थियो त्यतिखेर। And they had the worst lockdown in the world. र उनीहरूको चाहिँ सबभन्दा खतरनाक लकडाउन हुन्छ संसारभरि। They had so many curfews, so many rules. It was the worst. यति धेरै कर्फ्यू हुन्थ्यो, यति नियमहरू हुन्छ, सबभन्दा नराम्रो हो त्यो। You cannot go outside more than 2 people. दुईजना भन्दा बढी बाहिर जान नि मिल्दैन। You cannot be outside more than 2 hours. र 2 घण्टा भन्दा धेरै बाहिर बस्न पनि मिल्दैन। You know, only for exercise or something else. You know. केवल मात्र अलिकति केही व्यायामको लागि। You cannot, you cannot go outside without mask. र मास्क नलाइकन त बाहिर निस्किनै मिल्दैन। But my spiritual master, His Holiness Kadamba Swami, he instructed me, if you want to conquer lust, make Harinam big. र प्रभुजीको गुरु महाराज इन्द्र महाराजले भन्नुहुन्थ्यो, यदि यो काम वासनालाई विजय प्राप्त गर्नु छ भने हरिनामलाई ठुलो बनाउनु पर्छ। And you have to go every day, even if you have to go alone. यदि एक्लै जानु परे पनि प्रत्येक दिन हरिनाम जानुपर्छ। Too much. धेरै नै हो नि हैन, But I have to do it. तर गर्नै पर्छ। So I would go out with mask and chanting Hare Krishna. त्यसैले मास्क लगाएर हरे कृष्ण गाउँदै बाहिर जान्थे। And lucky one other devotee was with me. र भाग्यले एकजना भक्त मसँग हुनुहुन्थ्यो। So we went out there's a beach next to where we stay, and everyone's walking on the beach. र हामी जहाँ बस्छौँ त्यसको नजिकै एउटा समुद्री तट छ र त्यो सबैजना हिँडिरहेका हुन्थे। And people were very happy, though, like, see us, it's good, yes, nice. र मान्छेहरू हामीलाई देखेर अत्यन्त खुसी हुन्थे, राम्रो थियो। Same time they're scared, oh no, these people are singing and happy maybe. र फेरि उनीहरू डराउँथे कि ओ यिनीहरू गाइरहेका छन् र खुसी छन्। And then we go past one building and there's this special car there. र हामी एउटा बिल्डिङलाई कटेर गयौँ र त्यहाँ एउटा विशेष गाडी राखिएको This थियो। is a car for carrying the coffin, for carrying the dead body. र यो यस्तो किसिमको गाडी हो जसमा चाहिँ लासलाई राखिन्छ। So I was thinking while chanting, I saw this car and I was thinking, oh, this is where we'll all end up, in the car, in this car. त यो गाडीलाई देखेर सबबानलाई देखेर मलाई लाग्यो एक दिन त हामी सबै यहीँ पुग्नेछौँ। So better chant and dance as much as possible. Even if you get COVID and die, just chant and dance. त्यस कारणले कोभिड लाएर मर्छौँ भने पनि नाच्नुस् गाउनुस्। So I was going, we went up and we were coming back the same direction. त हामी माथि चढेर गयौँ र फेरि त्यही बाटोबाट फर्केर आयौँ। And then there's all these people surrounding the car. र धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो गाडीलाई घेरेर बसिरहेका थिए। So there was a funeral and this is all the people in the र यहाँ funeral. एकजनाको अन्त्येष्टिका भइरहेको थियो, सबैजना मान्छेहरू मलामी आएका थिए। So I don't know, because, you know, when chanting Hare Krishna, we're always happy. These people are sad, maybe we'll make offense. त्यस कारणले मलाई लाग्यो कि ओहो हामी चाहिँ हरिनाम गाउँदै खुसी भइरहेछौँ, यिनीहरू फेरि दुःखी छन्, केही अपराध पो हुने हो कि। And they see the car drive off with the coffin and they're all clapping. र त्यो गाडीलाई चाहिँ जब लिएर गयो कफिनमा राखेर मान्छे मरेको मान्छेलाई सबैजनाले ताली बजाउन थाले। And then I was thinking, like, why are they clapping? Maybe they didn't like the person. र किन यिनीहरूले ताली बजाए, सायद यो मान्छे मन पर्दैन थियो कि यिनीहरूलाई। And for some reason, Krishna told me inside, just keep chanting. It's okay. Keep chanting. र केही कारणवश त कृष्णले भित्रबाट मलाई अनुभव दिनुभयो कि गाइराख, केही फरक पर्दैन, गाइराख। And then one man, he turns around and he's just like clapping and then dancing with us. र एकजना मान्छे पछाडि फर्क्यो र ताली बजाउँदै हामीसँग नाच्न थाल्यो। And these are not Hindus. This is an Australian guy. He doesn't know anything about. र यिनीहरू हिन्दू हैनन्, यिनीहरू अस्ट्रेलियन मान्छेहरू जसलाई केही पनि थाहा छैन। And he had this weird look on his face, like he's sad, but he's happy at the same time. र उसको मुखमा एउटा अचम्मको भाव थियो कि ऊ दुखी पनि छ साथै खुसी पनि छ एकै साथमा। He starts chanting with us, Hare Krishna, dancing. र ऊ पनि हामीसँग हरे कृष्ण भन्दै नाच्न थाल्यो। And we're just wondering what's going on here. And then we make him chant, Hare Krishna, हरे कृष्ण Hare Krishna, हरे कृष्ण Krishna Krishna, कृष्ण कृष्ण Hare Hare, हरे हरे Hare Rama, हरे राम Hare Rama, हरे राम Rama Rama, राम राम
So this man, he starts encouraging everyone in the funeral to also chant and dance. र यो मान्छेले त त्यो मलामीमा आएका सबैजनालाई पनि नाच्न गाउन सिकाउन थाल्यो They start dancing, hands in the air, dancing in circle. र सबैजना हात माथि उठाएर गोलो बनाएर नाच्न थाले And they fully chanting. They had tears of sadness. Now tears of happiness happen. र अघिसम्म जो दुःखको आँसु रोइरहेका थिए अब खुसीको आँसु बगाउँदै रुन थाले And they're just going wild and they're just in shock and wonder. र सबैजना पागल भइरहेका छन् एकदमै झट्का लागेर मान्छे नाच्दैछन् And luckily we had some books as well. र भाग्यले हामीसँग केही पुस्तकहरू पनि थिए And I gave the book to this man, Beyond Birth and Death. र जन्म र मृत्युभन्दा पर भन्ने पुस्तक दिएँ मलाई And then he told me this was his mother's funeral. र उसले भन्यो कि उसको आमाको यो मलामी थियो His mother passed away. उहाँको आमाको मृत्यु भएको थियो And his mother used to visit the temple and go for kirtan. र उहाँको आमा चाहिँ मन्दिरमा जानुहुन्थ्यो कीर्तन सुन्नलाई That's why he knew a little bit of the mantra. त्यसकारणले उहाँलाई अलिकति मन्त्र थाहा थियो And he saw this as an arrangement that, of course, there'll be kirtan when my mother leaves. त्यसकारणले उहाँले देख्नुभयो अवश्य मेरो आमाको निधन हुँदाखेरि कीर्तन त हुनै पर्ने थियो नि So the friends, or his friends, or everyone who was at the funeral, they thought this was arranged as part of the funeral. त्यसकारणले उहाँका साथीहरूले चाहिँ के सोच्नु भयो That he भनेदेखि called us, okay, my mother likes kirtan, so bring Hare Krishna to kirtan. अरू मान्छेहरूले चाहिँ के सोच्यो भने सायद यो सबै व्यवस्था गरेका थिए उनले आमालाई कीर्तन मर्त्यु परेदेखि त्यसैले भक्तहरूलाई बोलाएर यहाँ कीर्तन गराएको होला भनेर He सोच्नु told everyone, it's like, no, this is not arranged, they just came now. र उहाँले सबैलाई भन्नुभयो यो मैले व्यवस्था गरेँ होइन उहाँहरू आफै आइपुग्नु भयो Everyone at the funeral was like, no, I don't believe it. No, how is this possible? No. र सबैले होइन कसरी हुनसक्छ म पत्ते हुन सक्दिनँ यस्तो पनि हुन्छ र भन्न थाले I mean, you really didn't arrange it? Really? They couldn't believe it. तपाईँले साँच्चैकै बोलाएको होइन उनीहरू आफै आएको हो Like, त I know she liked kirtan, but you must, no. त मलाई थाहा थियो उहाँले कीर्तन त मन पराउँथ्यो तर कसरी यस्तो सम्भव भयो And this way, not only do people feel Krishna's love for the holy name, त यसरी व्यक्तिहरूले केवल मात्र हरिनामको माध्यमबाट कृष्णको प्रेमलाई अनुभव गर्नुहुन्न कि they experience the spiritual world once. उनीहरूले एकैसाथमा आध्यात्मिक जगतको अनुभव प्राप्त गर्दछन् You know, they saw for themselves the magic of Krishna consciousness. र उनीहरूले आफैले कृष्ण भावनामृतको जादुलाई देख्न Srila सके Prabhupada ki. जय Prabhupada, he created a magical life for us now. शिल प्रभुपादले हामीहरूको लागि यस्तो जादुमय जीवन दिनुभयो After reading Srila Prabhupada's books and started practicing Krishna consciousness, my main realization is that I'm never bored. र प्रभुपादका पुस्तकहरू पढेर हरिनाम गर्न थालिसकेपछि मेरो मुख्य अनुभव भनेको कहिले मलाई अल्छी लागे जस्तो हुँदैन It's not possible to be bored in Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृतमा अल्छी लाग्ने भन्ने हुँदैन Krishna is unlimited. There's unlimited service to be had. किनकि कृष्णको लागि हामीले गर्न सक्ने अनेक सेवाहरू छन् This holy name is unlimited. किनकि यो हरिनाम नै अनन्त छ It just gives more and more and more. यसले केवल अझै धेरै 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 प्रेम दिन्छ Finally, you're not chewing the chewed. अन्तिममा अब हामी त्यो चपाएकोलाई नचपाउने अवस्थामा पुग्छौँ Finally, you don't have to go, "Tuh!" फेरि अब थुक्नु पर्दैन This is a life where you're just relishing at every step. यस्तो जीवन हो जहाँ प्रत्येक क्षणमा आस्वादन गर्न सकिन्छ And this can be from the beginning stage and, of course, to the most advanced stage. त्यसैले यो सुरुवाती अवस्थादेखि अन्तिम अवस्थासम्म हुन सक्छ You know, we're singing the same song every day. हामी प्रत्येक दिन एउटै गीत गाउँछौँ Even in the Mangala Aarti, it's the same tune. मङ्गल आरतीमा पनि एउटै धुनमा हुन्छ सधैँ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You feel like it's new, huh? तपाईँलाई लाग्छ नयाँ भए जस्तो लाग्छ Same tune every morning. प्रत्येक दिन एउटै धुनमा गाउँछौँ And then sometimes there's some kirtan, someone brings new tune. र कहिलेकाहीँ केही कीर्तनहरूमा चाहिँ कसैले नयाँ धुन ल्याउनुहुन्छ And we feel, wow, new tune, okay. अनि हामीलाई लाग्छ ओहो नयाँ धुन आयो है But at the end of their kirtan, which tune they sing? तर कीर्तनको अन्तमा फेरि कुन धुनमा गाउनुहुन्छ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
how do you feel then? Wow, this is the topmost of singing Hare Krishna. त्यसपछि एकदम आनन्द आउँछ, यो चाहिँ हरे कृष्ण गाउनेको सबभन्दा धेरै आनन्द यसमा छ। You know, you feel so excited when this tune comes. त यो धुन जब आउँछ तब सबभन्दा धेरै खुसी लाग्छ। The original, this is the Prabhupada tune. यो चाहिँ सबभन्दा प्रामाणिक या प्रभुपादजीको धुन हो। So this cannot be experienced outside of the devotee association. त्यसैले यस्ता चिजहरूको अनुभव हामीले भक्त समाजभन्दा बाहिर गएर गर्न सम्भव छैन। The spiritual world is here and now amongst devotees. र यो आध्यात्मिक जीवन या संसारै हरिनामभित्र छ भक्तहरूको लागि। There's one devotee, his name is Radhika Raman. He was helping Lokanath Swami in writing a book on Sanskrit. र एकजना राधिका रमन प्रभु हुनुहुन्छ जसले चाहिँ संस्कृतमा एउटा पुस्तक लेख्न सहायता गर्दिनुहुन्थ्यो लोकनाथ महाराजलाई। So he asked Maharaj, like, what is one advice you can give I can use for the rest of my life? उहाँले सोध्नुभयो, महाराज एउटा यस्तो सुझाव दिनुहोस् जसलाई चाहिँ मैले जीवनभरि अपनाउन सकौँ। So he started to think and he said, you know, this at Kumbh Mela there's a particular time to bathe. र उहाँले सोच्नुभयो र उत्तर दिनुभयो कि यो कुम्भ मेलामा स्नान गर्ने एउटा विशेष समय हुन्छ। And there's big crowd. र धेरै भिड हुन्छ। And if you're in the middle of the crowd, र त्यो भिडको बिचमा तपाईँ पर्नुभयो भने, you know, it's time to bathe. स्नान गर्ने समय भयो। But maybe you change your mind, oh, it's too cold, no, I don't want to go. तर तपाईँले अब मन परिवर्तन गर्नुभयो, अब धेरै चिसो छ, म सायद नुहाउँदिनँ कि आज भनेर। But because you're in the middle of the crowd, तर तपाईँ भिडभित्र छिरिसकेको कारणले गर्दा the crowd will pick you up and put you in the Ganga anyway. त्यो भिडले तपाईँलाई उचालेर गङ्गामा हालिछोड्छ। So in the same way, we have to stay tightly packed up in the association of devotees. त्यसैले हामी सधैँभरि भक्तहरूको सङ्गमा बसिराख्नुपर्छ। And even if you change your mind, I don't want to go back to Godhead. र तपाईँले यदि मन परिवर्तन गर्नुभयो, मलाई भगवत धाम जानु नै छैन भनेर सोच्नुभयो, It doesn't matter. The devotees will pick you up and put you back to Godhead. फरक पर्दैन, भक्तहरूले तपाईँलाई उठाएर त्यहाँ भगवत धाम जाने गाडीमा राखिछोड्नुहुन्छ। Because in a devotee association, there is always prasadam, there's always kirtan, there's always Krishna katha. किनकि भक्तहरूको सङ्गमा त सधैँ कीर्तन हुन्छ, सधैँ प्रसाद हुन्छ, सधैँ कृष्ण कथा हुन्छ। Devotees always have some deities. Everyone has Shalagram Shila. Yeah. र भक्तहरूको सधैँ भगवानको विग्रह हुनुहुन्छ, शालिग्राम शिला सबैसँग हुन्छ। You cannot, even if you change your mind, the devotees go, hey Prabhu, you finish your rounds? र तपाईँले मनै लागेको छैन, मन परिवर्तन गर्नुभयो भने भक्तले सोध्नुहुन्छ, तपाईँले जप गरेर सिद्ध्याउनु भयो त? Please take more prasadam. प्रसाद अरू लिनु न। Yeah, kirtan. Maharaj is doing kirtan. Come. महाराजले कीर्तन गर्दै हुन्छ, जाम जाम जाम। Even you don't feel like dancing, the devotees pull you and dance. नाच्नै मन नलागे पनि भक्तले तानेर पनि नाचाउनुहुन्छ। This is so powerful, devotee association. त्यसैले भक्तहरूको सङ्ग यति शक्तिशाली छ। So we need to give our association to them. त्यसैले हामीले हाम्रो सङ्ग उनीहरूलाई The दिनुपर्छ। most easiest way is through Harinam Sankirtan. र सबभन्दा सजिलो तरिका भनेको It will हरिनाम definitely सङ्कीर्तन। change their heart. र तुरन्त उनीहरूको हृदय परिवर्तन हुन्छ। Even if they don't like it, यद्यपि उनीहरूलाई मन नपरे पनि it goes in like a pin and comes out like a plow. यो चाहिँ सुई जस्तो भित्र जान्छ र हलो जसरी बाहिर निस्किन्छ। First time I saw Harinam Sankirtan I was 10 years old in Melbourne, Australia. पहिलोचोटि मैले हरिनाम देख्दाखेरि म 10 वर्षको थिएँ मेलबर्नमा। I saw them in the city. मैले सहरमा उनीहरूलाई देखेँ। But before seeing the devotees, I saw some documentary about cults. र भक्तलाई देख्नुभन्दा पनि अगाडि यस्तो विश्वासहरूको बारेमा मैले एउटा हेरेको थिएँ फिल्म। They're very like the bad cults, you know, they have like they're smoking ganja, they're having sex, like this is very bad cults. नराम्रा व्यक्तिहरू जसले चाहिँ गाँजा पिउँथे, चुरोट खान्थे, रक्सी खान्थे इत्यादि। And somehow they put Hare Krishna there, I don't know why. र केही कारणवश उनीहरूले पनि त्यहाँ हरे कृष्ण राखेको थिए, किन हो थाहा छैन। So then when I saw the devotees doing Harinam, त्यसैले जब मैले हरिनाम गरेका भक्तहरूलाई देखेँ, I was thinking, what are these white people doing trying to be Hindu? मैले सोचेँ यी गोराहरू किन हिन्दू बन्ने प्रयास गर्दैछन्। They're useless. They're just having sex, smoking ganja. Look, they can't even play drum. As if I knew how to play. I didn't know. र मैले सोच्थेँ यिनीहरू चाहिँ अवैध सम्बन्ध राख्छन् अनि मासु खान्छन्, फेरि अनि यो मृदङ्ग बजाउन पनि आउँदैन, मलाई पनि आउँदैन थियो, तर मैले त्यस्तो सोचेँ। I hated the Harinam. त्यो हरिनाम भन्ने प्रति मलाई घृणा हुन्थ्यो। Look what happened. तर हेर्नुहोस् अहिले के भयो।
So it doesn't matter, even if people don't like. त्यसैले फरक पर्दैन मान्छेलाई मन परोस् नमन परोस्। It's too late. The ears are always open. The holy name will go in. ढिलो भइसक्यो किनकि कान त सधैँ खुल्ला हुन्छ र हरिनाम भित्र छिर्छ। The magic has already happened. हेर त्यो जादु भइसक्छ। Lord Chaitanya will take over Kali Yuga. चैतन्य महाप्रभुले कलियुगमाथि विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ। This is not Kali Yuga, this is Chaitanya Yuga. यो कलियुग हैन कि यो चैतन्य युग हो। And we are servants of Lord Chaitanya Senapati Bhakta, the commander-in-chief. हेर हामी चैतन्य महाप्रभुको सेनापति भक्त हाम्रो कप्तानको अधीनमा छौँ। As his soldiers, we're going to distribute the holy name, distribute books and prasadam all over the world. त्यसैले उहाँको सेनाका रूपमा हामी यो हरिनामलाई प्रसादलाई पुस्तकहरूलाई विश्वभरि बाँड्ने छौँ। We're going to make the whole world happy again. हेर सारा संसारलाई फेरि खुसी बनाउने छौँ। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'll stop here. If you have comments, Maharaj, you want to add? एकदम राम्रो गर्नुभयो हजुरले। Hare Krishna. Srila Prabhupada ki जय। What's happening? प्रसाद। Okay. Okay, please come. Uh-oh. Uh-oh. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama